الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dukomeje igitabo cya mahiya salafiya, twari tugeze kuri an-nuqtatu athalitha. Ku nukta kandi twarayirangije, twari tugeze kuri nukta ya gatatu ivuga iti dhikru ba'd al-musammayat ash-shar'iyyah lis-salaf as-salih, kuvuga amwe mu mazina ari mu idini, yemewe mu idini y'abakurambere bacu beza. Sheikh yavuze ko uwitegereje amagambo y'abamenyi, uwitegereje amagambo ya benshi mu bamenyi, asanga yuko bakoresheje andi mazina menshi atandukanye. Noneho aravuga muri ayo mazina harimo ahlus sunnati wal jamaa, ahlul hadithi, ahlul athar, wal firqati najiya, wat ta'ifati al mansura wal ghuraba. Ayo namwe muri ayo mazina, ntabwo ari yose, ayo namwe. Agenda atanga iki, agenda asobanura izina rimwe rimwe, ahera kuri at-tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaa, azana igisobanuro cyaryo, azana naho turikura, azana kauli ya Sufyan ath-Thawri na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, arangije asoreza kuri wakala aidan ku mvugo ya Sheikh al-Islam, aho yavuze ati ngo aho Sheikh al-Islam yavuze ati ومذهب أهل السنة والجماعة قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد. مذهب أهل السنة والجماعة، يميمر أهل السنة والجماعة نيتيرا، يعني يميمر يتيرا، يعني نهاجري يميمر gusa, ntago ikintu cyaje mu gihe cya Imam Malik cyangwa se na Ahmad. La, ni imyemerere ya kera, kabla an yakhluqa Allah, mbere yuko Allah arema Aba Hanifa, mbere yuko Abu Hanifa avuka, na Malik na Shafi'i na Ahmad. Mbere yuko abangaba baho, iyi madhhab yari iriho, yarabatanze ko abangaba bavutse. Abu Hanifa yavutse mu gihe cy'abasahaba, kuko hari n'abasahaba, hari abasahaba yabonye Abu Hanifa rahimahullah. Niyo mpamvu bavuga ati ngo idha qala, ngo igihe Abu Hanifa ati ngo igihe imvugo yaje iturutse kuri qala Allahu na qala Rasulu fa ala al-ayn wal ra's, yani igomba kwakirwa iyo mvugo. Ngo n'igihe imvugo yaje iturutse ku basahaba fa ala al-ayn wal ra's, nayo ni ukuyakira. Ngo ariko wa idha jaa an at-tabi'in, ngo ariko igihe imvugo yaje iturutse ku batabi'ina fahum rijal wa nahnu rijal, icyo gihe imvugo iturutse ku batabi'ina, amagambo Abu Hanifa avuga ati bo ni abagabo natwe tukaba abandi. Ni ukuvuga Abu Hanifa ari mu batabi'ina, niwe wa mbere wabanjirije abo imamu bane. Uyu Abu Hanifa hakaba hari abasahaba, sigari sahaba, bamwe mu basahaba bato, yani mu basahaba bato yahuye nabo. Naam, kuri byo rero Abu Hanifa rahimahullah no mutabi'ina. Rero mbere iyi madhhabu yariho, mbere yuko narimwa yariho. Ni kuvuga rero madhhab ahli sunnati wal jamaa ni qadimun, ni yakira kandi ma'rufun, irazwi. Yani Sheikh anga ari kugaragaza yuko abayimamu nta gishya bazanye, baje basanga ni madhhab ihari, baje basanga ahli sunna iriho, imyemerere ahli sunna iriho, kubera ko ababanjije abasaba babanjije bakoze iki, bari kuri madhhab. Atavuga ati fa innahu madhhabu sahabati alladhina talakawhu an nabiyihim, kubera ko iyi madhhab mu by'ukuri ni imyemerere y'abasangirangendo radiyallahu anhum, bakuye ku ntumwa yabo. Kandi ngo man khalafa dhalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah, kandi n'uzatandukira imyemerere akemera imyemerere ihabanye n'imyemerere ya ahli sunnati wal jamaa, azaba ari umunyabihimbano ku bantu ba sunna. Yani imbere y'abantu ba sunna, abantu bagendera ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama, bazamufata ko ari umunyabihimbano, azaba yahimbye. Naho twagarukiye ubushize. Sheikh arakomeza aravuga ati wa amma tasmiyatu bi ahli al-hadithi wal athar, naho ukwitwa bi ahli al-hadithi, ahlu sunna ukuba bakwitwa ngo n'abantu ba hadithi, wa ahli al-athar, ndetse bakitwa ko ari abantu ba athar. Aya mazina uko ari abiri, ahli al-hadith wa ahli al-athar, abantu ba hadith n'abantu ba athar, n'abantu bakurikira inzira y'intumwa.
Amma tasmiyatu naho ukwitwa ahli alhadith na ahli alathar, twitwa ya mazina mbere ko dukomeza imena uko alhadith iyo havuzwe hadithi ni ma uthira an nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Iyo niyo taarifu ya hadithi, ni imvugo yaturutse. Hadithi ni ma uthira, icyo bisobanuye ni imvugo, ni ibyakomowe ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, ni buri cyakomowe ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama mu mvugo, mu bikorwa, ndetse n'iby'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabonye bikorwa mu idini ntabibuze akabyemera, yani ntabibuze, ibyo nabyo byinjira muri hadithi. Ndetse na sifatin khalqiyya, n'imvugo zakiriwe zivuga imiremekere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ndetse n'imico ye khuluqiyya, byose byinjira mu mvugo, byinjira muri hadithi. Naho athar hari igihe izisobanura imvugo y'abasahaba yitwa ko ari athar, ndetse n'imvugo y'abatabiina yitwa ko ari athar. Hari n'igihe athar iza isobanuye hadithi, جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم, biga haje imvugo ziturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ariko igihe hadithi ikoreshwa kuri hadithi z'intumwa, ku mvugo z'intumwa, athar akenshi ikaba izanwa kugira ngo itandukanywe na hadithi, n'igihe izisobanuye hadithi. Rero aba bitwa mu mazina ahlu sunna harimo ahli alhadith na ahli alathar. Rero munaho ukwitwa ahli alhadith na ahli alathar, fahiya mawjudatun, uko kwitwa bihari nuko kwitwa fahiya mawjudatun bihari, kuko ihiya kuri at-tasmiya, ni mawjuda kuri at-tasmiya. Ukwitwa gutyo fahiya mawjudatun birahari, kama qultu fi kalami al-ulama kal imam Ahmad wal Bukhari wa ghayrihima. Uko kwitwa gutyo birahari nkuko nabivuze fi kalami al-ulama, mu magambo y'abamenyi birahari, abamenyi bagiye babivuga, abamenyi batubanjirije, kal imam Ahmad, nka Imam Ahmad rahimahullah, wal Bukhari na Imam al-Bukhari wa ghayrihima, n'abandi bamenyi bakoze iki, bagiye babivuga. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع. الإمام ابن تيمية رحمه الله yavuze amagambo ye nk'uko biri mu gitabo cya al-Majmu', igitabo cye. Ikindi tanbihi ndi tugomba gutanga ahangaha, abantu ntibakavuge ngo qala Shaykh al-Islam fi Majmu' al-Fatawa. Shaykh al-Islam yavuze mu gitabo cya Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa ntabwo ari igitabo Shaykh al-Islam yanditse. Icyo gitabo cyanditswe na Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hanbali, niwe wacyanditse, umusheikh n'abamenyi bacu bakomeye cyane. Uyu mumenyi niwe wacyanditse, yani niwe wagiye gukusanya zira fatawa, akagenda zikusanya fatawa za Shaykh al-Islam ziri ahantu hatandukanye, akazihuriza mu gitabo kimwe cyitwa Majmu' al-Fatawa cya Shaykh al-Islam. Rero umva ni igitabo cya Abdurrahman ibn Qasim yakusanya ubumenyi Shaykh al-Islam yagiye avuga mu bitabo bigiye bitandukanye, kitwa ari Majmu' al-Fatawa. Rero Sheikh Abdullah al-Bukhari batubwiye ati abantu ntitwavuge tuti ngo qala Shaykh al-Islam fi Majmu' al-Fatawa, aho ngaho dukoze ikosa. Ahubwo turavuga tuti qala Shaykh al-Islam kama fi Majmu' al-Fatawa. Shaykh al-Islam yavuze nk'uko biri muri Majmu', kubera ko Majmu' ntabwo ari igitabo cyangwa igitabo cyakoze iki, cyakusanyijwe gishyirwamo imvugo ze zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu rero nawe hano bavuze ngo qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fi al-Majmu'. Urumva rero iyo ni tanbihi y'ingenzi, ni icyitonderwa cy'ingenzi. Sheikh aravuga ati al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaravuze ati nk'uko biri mu gitabo cya al-Majmu', cya Majmu' al-Fatawa, yaravuze ati madhhabu salafi, imyemerere y'abakurambere, ahli al-hadithi, abantu ba hadithi, wa sunnati wal jama'a, kandi akaba ari abantu ba sunna kandi bagendera bakurikira imbaga y'abasangira ngendo, bakurikira imbaga, yani bagendera ku mbaga y'abasangendo b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, cyangwa se bahuriye ku kuri bose bakiteranyiza ku kuri. Urumva nyine yaragiye kuvuga kuri ahlu sunna, aravuga ati madhhabu salafi, imyemerere y'abakurambere aribo ahli al-hadithi, abantu ba hadithi, wa sunnati wal jama'ati, kandi bagendera ku mugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, wal jama'ati, banahuriye no kuri uko kuri. Thumma saka madhhabahum, arangije kuzama kuriki, arangije azana imyemerere yabo arayivuga. Fasammahum
بأهل الحديث والسنة والجماعة أبي تقول بأنه حديث كذا بأنه سنة جماعة. ahangaha nk'uko twavuze Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah igisobanuro cya ahlu sunna bakora abantu bagendera ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama wajtama'u alayhi wal jama'a bisobanuye bakanayikusanyirizaho bakanayihuriraho bakaba mu mbaga imwe bakaba jama'a imwe igendera kuri sunna yani ntibacike mu dutsiko. Yarangiza na kauli ya Ibn Mas'ud ivuga iti jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdaka. Jama'a icyo bisobanuye Ibn Mas'ud yasobanuye jama'a aravuga ati al-jama'atu jama'a itsinda ry'abantu benshi bisobanuye ni ma wafaqa al-haqqa ni abemeranyije n'ukuri. Jama'a ni abemeranyije n'ukuri wa in kunta wahdaka kabone ubwo waba uri wenyine fa anta hina idin icyo gihe wowe fa anta hina idin al-jama'a icyo gihe wowe uri jama'a. No kuvuga rero umuntu hazibeshya avuga ati none se urabona ko tubona abantu basona ari bake gusa urumva bakwitwa jama'a se ko tubona umuntu gusa umwe gusa mu gace runaka ari wenyine gusa uri kuri sunna ese yaba ari jama'a? Na'am buri jama'a nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yise Ibrahim yuko ari umma yamwise ko ari umuryango hamwe no kuba yari umwe mu gihe cye cyangwa se niwe wari umwe mbere yuko hamagara abantu be. Inna Ibrahima kana umma Allah mwita umma kubera ko al-haq niyo al-jama'a. Rero Ibn Mas'ud aravuga ati al-jama'atu jama'a ni ma wafaqa al-haqqa imbaga y'abantu benshi ni abemeranyije n'ukuri wa in kunta wahdaka kawe nubwo waba uri wenyine uri jama'a fa anta hina idhin al-jama'a icyo gihe wowe uri jama'a. وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ الإمام أبو حاتم الرازي محدث كوميتاني أبو حاتم الرازي الحافظ من يحدث كوميتاني يرفزتي من علامة أهل البدع مبيرانغا بنيبهيمبانو من علامة أهل البدع مبيمنيتسو بيرانغا أبنيبهيمبانو يعني بيرانغا كو بانو أبنيبهيمبانو ni alwaqi'atu fi ahli al-athari. Alwaqi'atu nugusibya guharabika gutuka fi ahli al-athar nukunenga no gusibya abantu ba sunna. Min alamati ahli al-bid'i mu bimenyetso biranga abanyabihimbano alwaqi'atu fi ahli al-athari nugusibya nukunenga nuguharabika abantu ba sunna. Ni kuvuga ntuzigire ushakira umuntu kure, ntuzigire ujya gushakishiriza umuntu kure, nushaka kumenya ko umuntu ari umuntu wa bid'a kizamuranga uzasanga avuga abantu ba sunna nabi, abasebya, abaharabika, abita amazina adakwiye, abita wahabiya, abita madakhila, abita jamiya n'andi mazina yose agiye atandukanye. Ni ukuvuga abo ngabo ibyo ni bizajya biranga ko umuntu ari umuntu wa bid'a. Ni ukuvuga izi ni kawaida amenye bagiye bakora iki badushyiriraho batubwira zizatumenyesha abantu ba bid'a utarizo ujya kure. Rero mu bimenyetso biranga abantu ba bid'a ni ukuvuga no kunenga no guharabika abantu ba athar, yana abantu ba sunna. Iyo ni principe y'ingenzi cyane dukwiye kuba twasobanukirwa. Alamatu ahli al-bid'i, kimenyetso kiranga abantu ba bid'a, alwaqi'atu fi ahli al-athar, ni gusibya, kunenga, guharabika abantu ba sunna, abantu ba athar. Aya magambo ari mu gitabo cya aqidatu salafi ashabi al-hadith, gitabo cya al-imam as-Sabuni rahimahullah cyitwa aqidatu salafi ashabi al-hadith, imyemerere y'abakurambere abantu ba hadithi. Al-imam as-Sabuni ku rupapuro rwe rw'105 ku rupapuro rw'105 muri gitabo cye, ndetse akaba ari no mu gitabo cya sharh usuli i'tiqadi ahli sunna mu gitabo cya al-Lalaka'i rahimahullah. niho wasanga imvugo ya al-imam al-hafiz Abu Hatim al-Razi. وأخرج الخطيب رحمه الله تعالى في شرف أصحاب الحديث. نتي الخطيب البغدادي، الخطيب هو من البغدادي. وأخرج الخطيب البغدادي البغدادي رحمه الله مجرمه لتنوي يسوه ياتي يوم كتابه في شرف أصحاب الحديث، مجتوى تكون شرف أصحاب الحديث ياتي ينفوقو gitabo cye sharafi ashabi al-hadith ku rupapuro rwa 73 yakiriye imvugo bisanadin sahihin, yakiriye imvugo iri ku ruhekane, ifite uruhekane rw'ukuri sahihi an Ahmad ibn Sinan al-Qattan, ibn Sinan al-Qattan,
imvugo iturutse kwa Ahmad mwene Sinan al-Qattan annahu qala, yuko uyu Ahmad ibn Sinan yavuze ati laysa fi dunya mubtadi'un, nta munyabihimbano n'umwe uri ku isi, nta munyabihimbano uri ku isi illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith, uretse yuko yanga abantu ba sunna. Ndongera asubiremo, uyu Ahmad ibn Sinan ni ukuvuga al-Khatib al-Baghdadi yakiriye imvugo ayikuye kwa Ahmad, imvugo yaje muri sanad iri sahihi, mu ruhekane ruri sahihi, ayikuye kuri Ahmad ibn Sinan al-Qattan ko yavuze ati laysa fi dunya mubtadi'un, nta munyabihimbano uri ku isi illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith, uretse yuko yanga abantu ba sunna. Nta munyabihimbano n'umwe uri ku isi uretse yuko yanga abantu ba sunna. Fa idha btada'a ar-rajulu, rero ngo igihe umuntu akoze bid'a, iyo umuntu akoze ibihimbano, fa idha btada'a ar-rajulu, iyo umuntu akoze ibihimbano akaba umunyabihimbano, nuzi'a halawatul hadithi min qalbihi, nuzi'a halawatul hadithi, uburyohe bwa hadithi, yani uburyohe bwa hadithi bukurwa hehe? Min qalbihi, bukurwa mu mutima we, agasigara yanga hadithi, akumva ko izi hadithi zivuga kuri sunna, zivuga ku nzira y'Imana sallallahu alaihi wasallam, zivuga kuri manhaji, ugasanga warazankanwa bashaka no kuzumva. Nuko bimeze, nuko nicyo gihano habwa iyo umuntu fa idha btada ar-rajul, iyo umuntu abaye umunyabihimbano, nuzi'a halawatul hadithi min qalbihi, uburyohe bwa hadithi bukurwa hehe? Bukurwa mu mutima we. Yani uburyo bwo kumva hadithi no kwikurikira ntabwo bashaka kubyumva. Nuzasanga yita abantu ba sunna amazina menshi atandukanye, avuga ati mwige gusa ubwenge bwanyu gusa, mwige nta bwenge mugira, mwige mushaka kutujyana nk'inuza nk'inama, mwega nyirago ndi inama waza uturaho ibintu gusa uko wiboneye. Uzasanga bafite amagambo menshi cyane. Kubera iki? nuzi'a halawatul hadithi min qalbihi, akurwa iyo umuntu abaye umuntu fa idha btada ar-rajul, umuntu abaye umunyabihimbano, nuzi'a halawatul hadithi min qalbihi, mu mutima we hakurwamo uburyohe bw'iki? Uburyohe bwa hadithi bukurwa mu mutima we, agasigara umuntu wanga hadithi. Niyo mpamvu usanga yanga abantu ba sunna. Yabwirwa ko ikintu n'umwe Imana sallallahu alaihi wasallam agitegeza, agatanya kuzana ibintu, agatanya kuzana amagambo menshi cyane yo gukora iki? Urujijo yo gushaka gukora iki? Gusebya imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ndetse na Sheikhuna Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah aravuze ati ngo umunyeshuri wumviriza buri muntu wese, ngo umunyeshuri talibul ilmi wumviriza, utega ugutwi buri muntu wese ubonetse, mbega ntiyite ku wagiye gukuraho ubumenyi, uwo nguwo akora iki? Ngo uwo nguwo nawe urwango rwa bid'a rukurwa mu mutima we, yani kwanga bid'a abikurwa mu mutima we, we agasigara umuntu ukoze iki? Agasigara umuntu woroshye bitoroshywa, abona ko ntacyo bitwaye. Nkuruze ntacyo bitwaye, nawe si umusheke gutya na gutya, ugasanga akoze iki? Nawe asigaye akoze iki? Kubera kujya kumviriza buri muntu wese, atitaye si umuntu wa sunna, atabanje kubaza hali ye, we gusa kumva ko abantu bose bakumva, abantu bose bigishije niko bagomba kumva, bari kuvuga amagambo y'Imana bagomba kumva. Uwo muntu urwango rwa bid'a rukurwa mu mutima we, agasigara atanga bid'a, ari umuntu uraho udasobanutse. Murumva yo imvugo ya Ahmad ibn Sinan al-Qattan irasobanutse, laysa fi dunya mubtadi'un, nta munyabihimbano ku isi uretse yuko wa huwa yubghidu ahla al-hadith, yanga abantu ba sunna. Fa idha btada ar-rajulu, igihe umuntu abaye umunyabihimbano, nuzi'a halawatul hadithi min qalbihi, uburyohe bwa hadithi bukurwa mu mutima we, agasigara umuntu wa bid'a kugeza akoze tauba. Ni ukuvuga uburyohe bukurwa mu mutima we kugeza yicujije kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akava kuri iyo bid'a, nibwo uburyohe bwa hadithi busubizwa mu mutima we, akaba ari umuntu w'agaciro. Imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, qawlan, mu mvugo, wa fi'lan, no mu bikorwa, wa i'tiqadan, no mu myemerere. Sheikh aravuga ati wasababu hadhihi tasmiyati, n'impamvu yo kwitwa kw'iri zina, wasababu hadhihi tasmiyati, n'impamvu yo kwitwa iri zina, bayyanahu al-Hafiz al-Lalaka'i, yagaragajwe na al-Imam al-Hafiz al-Lalaka'i rahimahullah biqawlihi, ku mvugo yavuze ati thumma kullu man i'taqada madhhaban, thumma kullu man i'taqada madhhaban, aravuga ati hanyuma nuko buri muntu wese wemeye imyemerere, ay man i'taqada madhhaban ay i'tiqadan, wemereye buri muntu wese wagize imyemerere, wemeye madhhab runaka, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu, yitirirwa ila sahibi maqalatihi, ni kuri yani kuri nyirimvugo, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha, yitirirwa nyirimvugo
yani yitirirwa wa wundi wakoze iki waduye iyo mvugo niwe yitirirwa, yani nyiri iyo mvugo, nyiri imvugo yaduye niwe yitirirwa. Fakullu man i'taqada madhhaban, buri muntu wese wemeye imyemerere runaka, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu, mbega yitirirwa nyiri imvugo yahimbwe cyangwa se yaduwe niwe yitirirwa. Gute? Dutanga urugero, ni ukuvuga abajahmiya, agatsiko k'abajahmiya, bese ko ari abajahmiya bitiriwe Jahmu ibn Safwan. Jahmu ibn Safwan ari mu bantu bakoze iki, batumye bid'a yo kuvuga yuko Qur'an ari ikiremwa isakara. Iyi kauli abamenya avuga yuko ari kufur, ni kauli y'ubuhakanyi, kuba Qur'an ari ikiremwa ni bid'a, kandi bid'a ni bid'a ikura umuntu mu idini. Jahmu ibn Safwan ko yagiye akora iki, yagiye asakaza imvugo, abantu bagiye muri agatsiko k'abajahmiya bahise bitirirwa Jahmu ibn Safwan, bitwa ko ari al-Jahmiya. N'abamu'tazila nabo bitiriwe nde, bitiriwe igikorwa cyande cya Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata, uyu Wasil ibn Ata al-Mu'tazili yari mu banyeshuri bande, yari mu banyeshuri ba Al-Hasan al-Basri. Noneho Hasan al-Basri abajijwe ikibazo, aho kugira ngo Hasan agisubize, uyu nguyu yahise akora iki, yahise ashyanuka. Uyu nguyu Wasil ibn Ata yahise ashyanuka, niko nabyita, ahita atanga shekhe we ahita agisubiza. Amaze kugisubiza agwa muri bid'a y'iki, y'Umu'tazila. Amaze kugwa muri bid'a y'Umu'tazila, nabo bameze nk'abajahmiya, basobanura sifa za Allah bakazipinga, bakavuga ko n'umuntu ukora kabira, umuntu ukora icyaha, bo n'abakhawariji bahurira ko ku muntu ukora icyaha mu byanga ndengakamere bitageze kuri kufru. Bo n'abakhawariji bimenya ko uwo muntu azajya mu rubuziraherezo. Usibye ko Mu'tazila batandukana n'abakhawariji, bo bavuga yuko umuntu ukoze icyaha ndengakamere abari bayina manzilatayn, fi manzila bayina almanzilatayn, abari hagati y'inzego ebyiri. Inzego ebyiri zihe? Baravuga bati laisa bimu'mini wala kafir. Uyu muntu wakoze icyaha ndengakamere kitari kufuru, ntago ari umwemera ndetse ntabwo ari umuhakanyi, kandi yukhalladu fi nar, kandi ku munsi w'azakora iki, azajya mu rubuziraherezo. Rero uyu Wasil ibn Ata niwe wakoze iki, watangije iyi bid'a. Amaze gutangiza iyi bid'a, Imamu Al-Hasan al-Basri aramucyaha. Amaze kumucyaha akora iki, uyu Wasil ahita akora iki, ahita yitandukanya, ahita yikura mu banyeshuri ba Al-Hasan al-Basri, nawe ashinga khalaka. Rero niyo mpamvu biswe ko al-Mu'tazila ko bakoze iki, baritaruye, i'tazalu, baritaruye, bitwa ko ari al-Mu'tazila. Urumva rero icyo gikorwa cyo kwitarura, akajya gushaka nawe agafata abanyeshuri be agatangira guhamagarira iyo bid'a ya i'tizal, bahise bitirirwa iki, bahise bitirirwa i'tizal, ukwitarura kwe. Ni kuvuga rero ngo fakullu thumma, ikindi nuko kullu man yataqada madhhaban, wemeye imyemerere yari yose, imyemerere runaka, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu, yitirirwa nyiri imvugo, yani yitirirwa wa wundi nyiri imvugo wahimbye iyo mvugo akayadura, niwe yitirirwa. Wa ila ra'yihi yastanidu, ndetse yishingikiriza ibitekerezo bye. Urugero na jama'atu tabligh, kugira ngo bitwe ko ari abatabligh, bitwe ko ari at-tablighiyuna, kugira ngo bitwe iryo zina, nuko bakoze iki, nuko bakurikiye iki, bakurikiye imyemerere ya Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Muhammad ibn Ilyas al-Kandahlawi, Muhammad ibn Ilyas al-Kandahlawi niwe watangije iki, niwe watangije bid'a yaba tabligh yo gusohoka, batabitira ko abantu bakora iki, ba jama'atu tabligh. Niyo mpamvu bahise bitwa ko ari nde, bahise bitwa ko ari at-tablighiyuna, abatablighi. Kubera iki? Nyiri iyo mvugo yakoze iki, nyiri iyo bid'a yakoze iki, yatangije iyo bid'a yuko ari gusohoza ubutumwa ari kubugeza ku bantu, bitabika ko ari abatablighi. Ni ukuvuga imma abantu bakoze bid'a bitirirwa nyiri iyo bid'a izina rye, cyangwa se bakitirirwa ibikorwa, cyangwa se bakitirirwa imvugo we yakoze iki, we yaduye akora bid'a. Rero kimwe muri ibi bashobora kwitirwa izina rye, cyangwa se bakitirirwa ibikorwa bye. Nkuko al-Ibadiyya bitiriwe Ibn Ibad, bitiriwe Ibadi, umukhawaji wa Ibad, batitwa ko Ibadiyya gutyo. Ni kuvuga rero uwemeye imyemerere runaka yitirirwa uwayaduye, yitirirwa uwaduye imvugo y'iyo myemerere. Wa ila ra'yihi yastanidu, kandi yishingikiriza ibitekerezo bye, niyo yishingiza mbere ntihagaruka kuri ibyo bitekerezo bye. Illa ashab al-hadith, uretse abantu ba hadith, abantu ba sunna. Uretse abantu ba sunna batakora iki, nibo batitirirwa imvugo cyangwa se batishingikiriza ibitekerezo. Illa ashab al-hadith, uretse abantu ba hadith, abantu ba sunna. Fa inna sahiba maqalatihim, kubera ko nyiri imvugo yabo,
fa inna sahiba makalatihim kubera ko nyiri imvugo y'abantu ba hadithi y'abantu ba sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama fahum ilayhi yantasibun niwe biyitirira fahum ilayhi niwe bo bakora iki yantasibuna biyitirira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama wa ila ilmihi yastanidun kandi ubumenyi bwe nibwo bishingikiriza nibwo bagira iki nibwo bagira inkingi bakishingikiriza iki bakishingikiriza ubumenyi bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kuvuga urumva mu gihe bano bantu ba bid'a bo bakora iki bitirirwa imvugo yahimbwe na nyiriyo mvugo mu bantu ba bid'a ndetse bakanitirira ibitekerezo byayobye ariko abantu ba sunna bo ntago ariko bameze bitirirwa imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nyiri imvugo bagenderaho ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama kandi bo bakoze iki bitirira intumwa y'Imana ndetse bakanishingikiriza ubumenyi bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam abantu ba sunna ntabwo uzigira babona bakora iki bishingikiriza ibintu bya bid'a n'imvugo zidafite dalili n'imvugo za da'ifa ahubwo bayishingikiriza imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam wa bihi yastadillun kandi niwe bifashisha mu gutanga dalili wa bihi kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bakora iki niwe batangamo dalili niwe bifashisha mu gutanga gihamya mu gihe abantu ba bid'a bakora iki mu gihe abantu ba bid'a batangamo dalili abashefu babo bayobye no mu bitekerezo byabo byayobye nibyo batangamo dalili ariko abantu ba sunna bihi yastadillun bifasha intumwa y'Imana niwe batangamo gihamya mu kugaragaza ibijyanye n'idini yabo wa ilayhi yafza'un kandi niwe bakora iki niwe bahungiraho mbega bahungira ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yani bahungira ku mvugo ze bazikoresha mu kugaragaza ukuri no kugaragaza idini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuvuga ngo bihi yafsa'un ntabwo bisobanura ngo niwe bahungiraho bajya kumusaba hoya yani niwe bahungiraho bifasha imvugo ze bagaragaza umuyoboro wa Allah subhanahu wa ta'ala wa bira'yihi yaktadun kandi no ku bitekerezo by'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yani no ku bitekerezo by'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam niho bakora iki niho bafatira urugero rwiza ku bitekerezo byiza by'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam wa lidhalika yaftakhiruna biyo mpamvu no kubw'ibyo niyo mpamvu nibyo biratana ngo wa ilayhi yafza'un kandi niho bahungira yani niwe bahungiraho bahungiye ku mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama wa bira'yihi yaktadun kandi umugenzo niwe bakora iki umugenzo we cyangwa se ibitekerezo bye nibyo bakora iki bafatira urugero rwiza wa bidhalika yaftakhirun kandi bo biratana ibyo ngibyo ibyo nibyo biratana bo wa ala a'da'i sunnati biqurbihim minhu yasulun kandi n'abanzi ba sunna n'abanzi b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam umugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam biqurbihim minhu kuko bo bari hafi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yasuluna barabarwanya wa ala a'da'i sunnatihi no kubanzi b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam no kubanzi ba hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam biqurbihim minhu kuko bo bari hafi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yasuluna barabarwanya faman yuwazihim fi sharafi dhikri ese ninde ubegera ubari hafi fi sharafi dhikri mu kuvugwa neza faman yuwazihim ninde ubari hafi ninde ubakurikira inshinga yuwazihim iva mu nshinga waza wazi fi'lu amri muwazatun ni masdar wazaitu wazi rero wazi bisobanuye ngo wazahu fil amali bisobanuye qabalahu wajahahu wazahu kuvuga ngo runaka yakoze iki wazahu fil amali bisobanuye ngo qabalahu yabaye hafi yegera iki yegera umuntu yani yamwegereye amuba hafi mu bikorwa runaka ibyo bisobanuye ngo qabalahu se ninde uri hafi ye ninde umeze nk'aba ngaba abantu mu kuba hafi yabo kwabo kw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam Sheikh aravuga ati faman yuwazihim ese ninde uri hafi y'aba ngaba mbega ninde uri hafi y'aba ngaba fi sharafi dhikri mu kuvugwa neza mu cyubero cyo kuvugwa neza wa yubahihim yubahi no kuba umuntu yakwiratana ikintu bahahu bivuye mu jambo bahaitu na ubahi amru fi'lu amri yabani bahi masdar yaba mubahatun ni ukwiratana ikintu faman yubahihim ni kuvuga bahahu fil husni ay fakharahu fihi yiratanya ubwiza bw'ikintu yubahi bi aslihi fi kulli anin ni kuvuga yaftakhiru bihi iro Sheikh aravuga ati aravuga ngo
faman yubahi wa yubahihim fi sahati al-fakhri, ese ninde wabarusha kwirata, ninde wakwiratana, ninde wakwirata barusha abantu kwirata fi sahati al-fakhri, mu rubuga rwo kwirata, wa uluwi ismi, no kuba izina ryabo riri hejuru, no kuba kwabo iri zina ryabo kuba riri hejuru. Ninde ushobora kuba yakora iki, yabahangara mu kwiratana mu rubanza mu rubuga rwo kwirata no kuba izina ryabo riri hejuru? Ninde uri hafi yabo, mbega ninde wabageraho, ninde wajya ku rwego rwe mu kwiratana ibiza bariho n'izina ryabo kuba rihebuje n'ibindi nk'ibyo ngibyo? Ninde? Ntawe. Sheikh aravuga ati irismuhum, ngo kubera ko izina ryabo ma'khudun min ma'ani al-kitabi wa sunna, kubera ko izina ryabo rikomorwa hehe, rikurwa mu bisobanuro bya Qur'an na sunna. Irismuhum, kubera ko izina ryabo bya ahli sunna ma'khudun, rituruka rikomorwa min ma'ani al-kitabi wa sunna, mu bisobanuro bya Qur'an na sunna. Yashtamilu alayhima, rikubiye muri ibyo bintu bibiri, rikubiye muri byombi bibiri, ari byo Qur'an na hadithi. Yashtamilu alayhima, izina ryabo rikubiye muri Qur'an na hadithi. Litahaqquqihim bihima, kubera ko bakoze kubera kukwimika kwabo ibyo bintu ko ari bibiri, yani kukwimika kwabo ibintu byabo ko ari bibiri, Qur'an na hadithi, no kubera kubiha ukuri kwabyo no kubyimika bakabyemeza neza, kukwemeza kwabo ibintu byabo bibiri no kubyimika mu kubikurikira. Aw lihtisasihim bi akhdhiha, cyangwa se kubera ko bihariye, kubera kwiharira kwabo mu gukora iki, mu gufata ibintu byombi ko ari bibiri. Aw lihtisasihim, cyangwa se kwiharira kwabo mu gufata no gukomeza ibintu ko ari bibiri. Fahum mutaraddiduna fi intisabihim ila alhadith bayna dhikri llahi fi kitabihi, nukuvuga fahum mutaraddiduna, bakora iki, bo ni abantu bahora bazengurukira cyangwa se bazengurukira fi intisabihim, kukwitirira hadithi. N'abantu bakora iki, bahora biyitirira, bahora bazenguruka biyitirira imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, bayna dhikri llahi fi kitabihi, mu rwibutso rwa Allah subhanahu wa ta'ala, hagati y'urwibutso rwa Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo cye. Faqala ta'ala dhikruhu, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati, we urwibutso rwe ruri hejuru, Allah aravuze ati Allahu nazzala ahsana alhadithi, Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye amagambo meza kurusha andi, amagambo meza cyane arusha kurenza andi yose. Urumva alhadith ahangaha ni kuvuga intisabi min alhadith bayna dhikri llah, ukwitira kwabo ko ari alhadithi bikomoka kuri ahsana alhadithi. Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani. Urumva rero ahanga bitirira iki, wa fi intisabihim fahum mutaraddidun, n'abantu bakora iki, bahora basubiramo ukwitirira ila alhadithi, kwitirira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, bayna dhikri llahi, hagati y'urwibutso rwa Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitabihi, mu gitabo cye cya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avuze ati Allahu nazzala ahsana alhadithi, Allah manuye amagambo meza cyane kurusha yandi. Fahuwa alquran, ahsana alhadithi ariyo Qur'ani. Fahum hamalatul Qur'ani, nibo bafite Qur'ani, nibo bikoreye Qur'ani. Wa ahluhu, kandi nibo ba nyirayo, nibo bantu bayo. Wa qurra'uhu, nibo basomyi bayo. Wa hafazatuhu, nibo barinzi bayo, bayihifadhi. Fahum, bo nibo hamalatul Qur'ani, nibo bafite Qur'ani, bikoreye Qur'ani. Wa ahluhu, nabo bantu bayo. Wa qurra'uhu, nibo basomyi bayo. Wa hafazatuhu, nibo barinzi bayo, nibo bayihifadhi, nibo bayifashe mu mutwe, nibo bayirinda. Wa baina an yantamu ila hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, yani bakoze iki, urimvyo baina igaruka kuri fahum mutaraddiduna fi intisabihi min alhadithi bayna dhikri llahi wa baina, urumvyo baina igaruka ahangaha. Fahum muntasibuna, fahum mutaraddiduna, bo bakora iki, bo bahora basubiramo kukwitirira hadithi, bari hagati ya bayna dhikri llahi, bari hagati yo kuvuga urwibutso rwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayna an yantamu, isa bari no hagati na hagati yo gukora iki, na hagati yo kwitirira. In yantamu ay an yantasibu, yantama so an yantasibu, kwitirira. Intama yantami, intima'u bisobanuye intisabu, yantami bisobanuye yantasibu, kuko umuntu ariyitirira. Rero bari hagati y'iki, bari hagati yo kwitirira, bari hagati babasubiramo biyitirira imvugo za Allah subhanahu wa ta'ala. Bayna dhikri llahi, hagati y'urwibutso rwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayna an yantamu, ndetse bari no hagati yo kwiyitirira
ila hadithi rasulillahi imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam fahum naqalatuhu kubera ko nibo bakora iki nibo bazana cyangwa nibo bagiye bakira iki nibo bagiye batanga basakaza imvugo ze n'akantu kuvuga bakuye imvugo ze bazikura kuri bamwe bazijyana ku bandi ibyo bisobanuye nakala shay'an umuntu gufata ikintu agikura ahantu akijyana ahandi rero nibo nakalatu nibo bajyana izo mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bazigeza ku bantu wa hamalatu kandi nibo bazifite bazikoreye fala shakka annahum nta gushidikanya yuko bo yastahiquna hadha lisma nta gushidikanya yuko ari bo bakoze iki nibo bakwira izina liwujudi alma'nayayn fihim kubera ko ibisobanuro bibiri byose bikoze iki bibariho ibisobanuro bibiri bizi hadithi yaba ahsan alhadithi amagambo ya Allah na hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ibisobanuro byose ibisobanuro bibiri bya hadithi ya Qur'ani amagambo meza ya Qur'ani n'amagambo meza y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam abariho rero nibo bakwira izina liwujudi alma'nayayn fihim kubera ko ibisobanuro bibiri byose bya hadithi bikoze iki bibariho babifite limushahadatina anna iktibasa an-nas al-kitaba was-sunnati minhum kubera ko dukora iki kubera ko tubona yuko fihim limushahadatina kubera ko tubona yuko anna iktibasa an-nas yuko abantu gukoresha Qur'ani na hadithi minhum babikura kuri bo kubera ko tubona limushahadatina kubera kubona kwacu anna iktibasa an-nas kubera ko tubona yuko ukunguka abantu Qur'ani na hadithi minhum babikura kuri abantu ba hadithi wa i'timad al-bariyati fi tashihihima alayhim ndetse no kubera ko abantu bakora iki no kubera ukwishinkiza ko abantu mu gusahihisha ibi bintu ko ari bibiri yani mu gukosora no mu gukoresha neza ibi bintu alayhim babikoresha neza bakoze iki bashingiye kuri bo yani wa i'timad al-bariyati yani n'abantu bishingikirije fi tashihihima mu gukoresha ibintu ko ari bibiri Qur'ani na hadith bikoresha neza alayhi bishikiriza abantu ba sunna no kuvuga abantu niyo bantu bose bakoze iki albariya ni al-khalq ibiremwa abantu nyine albariya ni al-khalq no kuvuga rero n'abantu n'abantu bishingikiriza mu gukoresha ibintu ko ari bibiri mu nzira nyayo bishingikiriza alayhim abantu ba sunna kuvuga abantu bose bandi basanzwe bose bakora iki mu gukoresha Qur'ani na hadith no kubikoresha neza bikora iki bishingikiriza abantu ba sunna. وقال شيخ الإسلام رفضتي ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابه أو كتابته أو روايته شيخ رفضتي ونحن ناتكو لا نعني بأهل الحديث نتوى تغمجي تركوا أبانو بحديث نتوى تغمجي كبانو بحديث المقتصرين على سماعه يبان دي قصة بغاروكي لمكو يومفيريزا قصة نغالبو تغمجي ntabwo tugamije abantu ba hadithi ko ari umuntu ashaka kumva ngo ahlul hadith kajya ngo abantu gusaba hadithi wenda wasaba ngo abantu biga muri kuliyatul hadith cyangwa se ngo abantu gusabi bahugira gusaba kwiga hadithi akaba yajya ngo ahlul hadith la ntabwo cyagamije cyo yaraboti wa nahnu la na'ni bi ahli alhadith ntituba tugamije ku bantu ba hadithi almuqtasirina ala sama'ihi tuba tugamije abandi bagarukira gusa kuyumva kuguyari kukumva amagambo y'intumwa y'Imana somwa au kitabatihi cyangwa ukuyandika gusaba yandika au riwayati cyangwa se ukuyakira ntabwo aribo tugamije abandi gusaba yumviriza cyangwa se bakayandika cyangwa se ukuyandika cyangwa se ukuyakira iyo hadithi la ntabwo aribo tugamije bal na'ni bihim ahubwo tuba tugamije ku bantu ba hadithi icyo tuba tugamije kuri bo ni tuba tugamije kuri bo kulla man kana ahaqqa bihifdhihi ni wa wundi ufite ukuri ni wa wundi ufite wo kwirinda guhifadhi imvugo y'Imana sallallahu alayhi wasallama wa ma'rifatihi no kuyimenya wa fahmihi no kuyisobanukirwa zahiran bigaragara wa batinan ndetse bitagaragara yani bigaragara mu mvugo akayihifadhi akayimenya akanayisobanukirwa ku mugaragaro nkuko igaragara wa batinan nuko n'imbere mu mutima wakabyemera watibaihi ndetse akanayikurikira batinan n'imbere mu mutima wakayikurikira wa zahira no hanze akayikurikira wakadhalika ahlul qur'ani ni nuko nguko abantu ba Qur'ani bameze kadhalika ahlul qur'an uko niko abantu ba Qur'ani bameze ni kuvuga ngaha ari indi tanbihi yindi abantu benshi bakunze abantu benshi basobanukiye yuko ahlul qur'an ari abantu bakoze iki ari abayihifaje gusa cyangwa se bayisoma gusa muri musabakati bamwe niko bazi cyangwa se gusa umuntu wayifaje Qur'an ugasanga bavuga ngo ni ahlullahi wa khassatuhu ahlul qur'an ahlul qur'an ntabwo abandi gusa bayihifadhi bakanayisoma ntabwo ari abo ngabo ahlul qur'an humul ladhina ya'maluna bihi
ni babandi bayishyira mu bikorwa, ni babandi bayishyira mu bikorwa ndetse bagakurikira inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama zahiran, bigaragara wa batin, n'ibitagaragara mu mutima wabo, yani biri ku mugaragaro bitari ku mugaragaro, bakayikurikira. Abo ngabo ni ahlul Qur'ani. Iyo rero mutazibeshya akavuga ati ngiye kubera ko nahifaje basi nabe muri ahlul Qur'ani, abo akaba yumva gusa guhifadhi no kuyisoma no gusarisha no kwisarishanya ko bihagije. La, umuntu ashobora kuba yifaje Qur'ani ariko akaba atari min ahli al-Qur'ani kubera ko la ya'malu bihi, ntago ishyira mu bikorwa. We gusa yarayifaje ko ntago ishyira mu bikorwa, urumva uyu ntago laysa min ahli al-Qur'an, ntago ari muri babandi bakoze iki, ntago ari muri babandi bantu ba Qur'ani, ahlul Qur'ani bandi bayishyira mu bikorwa. Kubera Qur'ani ntabwo yamanutse gusa, ntabwo yamanukiye kuyisoma gusa, ahubwo yamanukiye kuyisoma no kuyishyira mu bikorwa no kuyitekerezaho, nk'uko Allah avuga ati kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, Qur'ani igitabo twakumanuriye, igitabo cyuje umugisha, liyadabbaru ayatihi, kugira ngo bakore iki, abantu batekereze ku bimenyetso byabo, mbega banayishyira mu bikorwa. Kuvuga rero abo ngabo ni ahlu al-Qur'ani, kandi wa khassatu nibo bantu b'umwihariko ba Allah subhanahu wa ta'ala bayishyira mu bikorwa, nk'uko Sheikh Islam azi kubitwereka yuko wakadhalika ahlu al-Qur'an, kandi bo ni iki, ndetse ni abantu ba Qur'ani. Aba ni bo ahlul hadith nyabo, ntabwo ari abandi gusa bayumviriza bakayandika bakayakira, ahubwo icyo tugamije ku bantu ba hadithi ni buri muntu wese ufite ukuri ko kuba yayihifaje, akayifata mu mutwe wa ma'rifatihi, akayimenya, wa fahmi, akayisobanukirwa, wa zahiran, bigaragara, wa batinan, bitagaragara, wa tibaihi, ndetse no kuyikurikira batinan, mimbere mu mutima we, akayikurikira bitagaragara, wa zahiran, bigaragara. Kuko abantu bagaragaza yuko bakurikira hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bikaba ari zahiran, bigaragara, ariko muri ugasanga ntago yemera ibyivuga, ntago azemera. Uwo nguwo ko ibyavuga batandukanye, bafite alama z'ubunafiki. Nuko nguko wakadhalika ahlul Qur'an, nuko nguko abantu ba Qur'ani bakoze iki, baba bameze. Tugarukira ahangaha, ejo tuzakomereza kuri wa amma tasmiyatu bil firqati najiyati wa ta'ifati al mansura, niho tuzakomereza. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.